Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Belawa atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Macero, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak kepala-kepala, kepala sekolah dan kepala-kepala yang memiliki jabatan yang tidak bisa sebut saya satu persatu. Dan yang saya hormati dan saya muliakan sinina teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ribataraka i tanrang syukur kemarajata lorisese arajanna fung Allah Ta'ala. Nato pada engkau hadire rilalenne yonro nama baraka i fung Allah Ta'ala. Sidia kata melo runtu rio renuna fung Allah Ta'ala. Tanah bodo yak depu-depu ngatae mamagi-magi na angke bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah bodo yak depu-depu ngatae majelis tae majelis ada depu-depu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah bodo pada yalamana ki asa genangeng asa lewangeng tepe atau pada angkal lolong ria sengi anya menyamengeng asalamake rilino lebih-lebih pa resori monrina fong Allah Ta'ala. Dan ria lupai masalawa na mapasalama lori ale malebina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya mancaji akacuer lor di maneng nato pada salama rilino mati resori monrina fong Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ona anak-anak ta boleh napet teme teka ya ronaro lebih 10 kabar ronaro tetong teka ibtidaiya mi ya ronaro. Oh, sudah ibtidaiya kelas 1 ya. Karonaro nanatai cucu maneng. Alhamdulillah, barakatna boleh ke guru-guruna, terutama ya waktu na pura mateka nasabayan itu jama-jamang guru TK liwar risakna yaitu di tomatis sesa manyam itu nyawe itu 5 parotis to 5 nenak matutu remana sesa kong katopalik muak berang misalna desagaga kwewe yelawi sumbanganna na cau KPK maparisa den risa makanan nalamoki garo matu dega nalam matoki nanoko matoki misal nah desa gagah padahal dia tiseng itu baraka kena
Bangsane guru TK kasih liwat tu anda sarasana. Bukan main. 10 na bang anak lalana si di kelas cedek mira. Sidi toli loteri, sidi faselenge, sidi gaga, sidi fatemia, sidi fat jambange, sidi fartuseng, sidi toli gora, nato sidi mimoloi. Benede nang kakava iwakule ko guruang ya ro guru we nanule sinting nami gatona maku ko to mato sesa napi galece anakna ya inoko anakna na lapor ini ko polisi guruna ya rega narenrengan ni fabela guruna lo ni aga polo doi madari dito gagay di ko agasan na ako Sulawesi Selatan ako midori agasan na mabilay perjenga kadampem bukan may itu yari dito mate ko tiloki macay ko inoko ya nata pako bawan ni bali ibu ni sekolah abangun ni apa mula fondasi lini bangun ni sekolah aja na mo pakai guru idi bana idi tona pak guru mak baca mak bila mak bage-bage mak kali-kali mak tajwid mak bahasa Arab mak matematika mak bahasa Indonesia mak kilo-kilo mengaji idi na pak guru insyaallah ko na kata titi ujang ki apa sedang kata sidi mata pelajaran ya pak guru ya idi guru na luar biasa tuh narima ko ananaro paralu ribahang asari wattu na melo ibam meraja ale malabina na bitta tallu tu di sekang yati malabina na bitta yaro wattu ewe ko malaikat Jibril wattu na tu puri bisa yati malabina na bitta isapa atas salangan ade gaga hurai ro iliseri ko malaikat Jibril pamula-mula ya naritu hilmang agar ia sehilmang ia naritu nyamekinin nawa nalari nari niat ia naritu inna malu binniat segala amal tergantung dari niat nareko agi melo ripegau pakasingi ro niat taro pakasingi niata nareko niat madeceng karena Allah insyaallah bangsa na ti ro guru makasi memang itu niat na tu maka si mana satu niatna itu guru dia gak masalah ya loki mapalau magalo niatan insyaallah yaitu bawa maka ada kumisana na mapalau kita na maka semua niat misana lo sapai dale halalata na boleh misalnya anwadi iterima ini na dek ni terima misalnya wasile turpusa tak wadillatu kidi na sesa mi misalnya na balattu yaitu bawa makada ye ko turpusat na tawede lemo ngalai na sapa lalan na yatu na de sala cede na karun rumani nganu monro we wa magai ati macino muewa jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pangkau kang agi melori fugau risesena madecenge makutoro we mawarikada resesena madecenge pakasingi laloi yaro niata ro toli nyamangi ba pena dinge tole angker ya sange iba dibola ya sange ikhlas ya sange ikhlas masenna pa pena dinge toli masenam itu satu yang kedua iliseri ati malabina nabita ya naritu ilmu pak disengeng pak disengeng komelo ilolongeng akhirae dengan ilmu linoy dengan ilmu loyaka derajae dengan ilmu nasabak baraka na ya pak disengenge sungguh luar biasa titan itu anak tak manenge tetong lebih 10 roon na engkau mafala bagian na talima tatelu engkau tasik di katopa
angkatoro na fasiri-siriseng, angkato na maselang, angkato na maluhay cede. Tapi coba gare nareko emak ni venre mapakor. Ya roto matuan na nanay mawatang to lima parotes to limewe guru coba-coba ni gare menre makro. Perjenga kak dampeng. Tita ni buto wijata maga to saddi bu. Bu. Atte ko ji. Bu. Maga to saddi onaro tita nata. Udah alhamdulillah. Manyaman lada tu tapa makan gitu. Siapa dulu dong mamanya? Nah, denang katu takada siapa dulu dong gurunya. Tapi koe mama macego ya anak-anak. Man meto gurumu, makurasar meto, mapakon. Enang kalau sekolah tu lomi macai, enang kalau sekolah melo sumbangan. Masolang gagal. Awe ibu, sedangkan na tomato ngatongeng, na den risa makadagar matu, awalagi ko dek memen na. Sedangkan ni hanya mengibapin di den risa makadamagar mah, tomaden no baku ngalatana, awalagi ko to masumpa main ibapin na dingin. Ero padi sengen naro alhamdulillah. Karo anata, apalagi karo naro program na Pak Lurata, ay alhamdulillah. Agar hebat na Pak Lurata makorona. Matenganga teme naro konewe wingkalingai tahu makarbana tikulaleng ay macara mani Pak Lurah cedek mani yau faletu alhamdulillah kasina Lurata ko makroy magalolo re ko makroy mapare ngaraki jaji namotan na teri di masur benge wadi to mapare agaro wadi to mapare ngarang bansana Pak Lurah ro magalo mana wadi ala jadwal khatub bajuma bansana memang dia bunga-bunga awe dia bunga-bunga makasih ko makoro matengangaro na teme mondo cede dena wa bisa wasu ha kada kako de wa pitangale ko amana wata rumah nang ina dena bisa pau alhamdulillah tera kasina Lurata ko makoro we ngarama ni makade chala tu tawede lalaki buru ko de na bisa pura teme memang iba guru ngamani turna na aja na to mabela bu payaja tu paling pokok yaitu hadis sangange malam mata mo ko makasinga ampe-ampe na yaitu koloi na lolonga ampe-ampe magalowe ananay patami sekolah. Kamana nito? Aro na nape mapake. Lebih na. Ngaro do cak dundu cak dere manang kasinabona karo. Garo nyaman na. Pananungin mbok mapa ko tumbok. Mita ko de cek mako ko tu. Memang cara na mabeda de na taliwa-liwa karo memang agaro uparhatika ngona de kagawita na mabul mata palsu kwe ona apa maderitong kaya ro napi anate kan watopo kini bulu mata palsu desaga warna pink silver orange kamumu angka tu pura puri lote ko pangonrara jambatan awe maruga dampengnya tamu ngalatala astagfirullah halasya dampengnya tamu tani lote ko mongonrana jambatan wasila loni cor na jo kemalu talu ta mace mongonrana iga asasi kupang jamaah jadi kesalah paham jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya roko masikole na nata makoro namo masoli ba kamajai taru ni ya bale ko de tulle tapada abani makada tadampeng ka maraja pak bu wadiga kasi udupa fi misalna ladaku ya arga seku loka ka misalna kapak kamajata ko mimaga dalas manumo tihidi nulle de itu nang kanisinga kiri wajola raga ya riolo watuku alia wengaramo pero wajola raga pituplo 5 sabu dena pa aja tadi pada ngarangi ki mbo jadi ko makuroy asumba ki ko sikolay aga baraka kena contoh masumba ki 5 rupiah contoh miyewe contoh aja na pa na 5 set di juta
Ite tapa marukan itu ite ni tapa maruka 5 sebu rampe deka menu sisa nasi di juta mata tapa boreng ite akan bani amin ilalala jadi tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau teh butina kalau pala dange maku kue siaga ni maku kue lina pak itu pulau 55 apa beberapa hari yang lalu 57 karena tani kamu tuh bo misalnya masumbaki 5 sebu misalnya kare tapadangi makada iya 5 sebu kasih wasumbangan ikutu sekolata untuk pengali pakamajak voucher listrik misalnya selama na pakai kangka otomatis komputer koro lampu gi kipas gi karena nak pakai anak-anak matuntu pak disengeng secara tidak langsung lolo ngetoki apalah apa aku anu madecing tuntu pak disengeng anu make guna malampe itu satu kedua maka deke bale pengali we kasih untuk guruna iya harga misalnya tawicang kaluku taduan picang kada aji murni kehe kasih misalnya kong kaguruni asa aji murni misalnya aji murni ke kalau kuhe tabuka pak de yalo bokarki de to kasih ule pak ujampang itu ladaku misalnya dalam marigaga lolo manca jijuku ya ro dalam marigaga misalnya kasih kangka kaderana koro misalnya magasana kehe pengali kadera amal jari mana mo ya tu apa na wake matuntu pak disang apa ko tu sitongan na bu wadi jajan demu sana misalnya di 5 sebu masumbanga ko anu madecenge misalnya resiko lewe secara tidak langsung matu kamatu tajengi papedale pase mae kapan ya tu mak berang itu tu 5 solo topi apa latah alhamdulillah apalagi anak tak wadi jaji tang kadoko madodo misawi tanho do manakasi anakku kasih mancaji polisi misalna ro ancaji fakka fala akora baraka ne ro sumbang atare to di masan nato ni apa na dinna guru anak betatona panno korotoni to matuanna maka ditoni guru cede menre si falana de nagala si runtuk ni jamayan ra contoh ya maka bariolo bu dewa bunga maka bi di riolo maka mumu ya roh pona ro ya ro to ligalace kamu bi batena maku kue demi dia pitang jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu padiseng farlo padiseng ni semana tu mapa ko carana majene mapa ko terutama sempajangan ni semana apa maka ya itu matu niri samana masih kola ni samana tu kada pakutana lalaki buru famula marabbuka niga fuamu mu pegoi sampajangin malamat tu mubali maka Allahu Rabbi makutane maduana malaikai mana biuka ya ceri ampe na nabita carana nabita ro beribadah malamai ibali Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutane mataluna ma imamuka niga imamu toli bacengengnya kurangnya masih maka ko imam bedu boleh macero tanya ya ro napi apa memang mana kasih imam bedu lo mebur masalah ada sana bagi imam bedu imangi ka sana ko kampota imang aming aman imang aming mutepu tali may bura repo jamaya yato na mo lima baca dosa lama yato mo lima babar sanjing ako yato mo limaga lisu lubembe mimualangi otibonyo si sappe sokokat do si fane nakora si bola kasi machuamanan ni napalo mo fande sokokat do na lubembe lo kompunoy manakabana fako na disaki ampalo na 5,000 rupiah to yenaro na pake yaro tumaber na sa ihlas loko pa uno na yaro ihlas urusan kung Allah Ta'ala at hulik ko yehebose you understand
Bagus, thank you. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ro tulisan nangir papin dinge. Ibu di? Alhamdulillah. Ko nulen ni bali ro talle. Oh ye. Marabbuka Allahu Rabbi, ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma imamuka Al-Qur'anul Karim. Macam mengajar nataro. Ho micana ko to boleh baca sangat dia mate lemak na. To melo si mate gara-gara padi senga maca nanai to madan nanai depe lelengaki. La ilaha illallah. Napi tu kong kan anak jaji tapi bangi ku bapakna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mela doa tu bapa anda langat. Oh fakallah ta'ala. Maku ku ya bang kasihan aku. Baja sangat di itu. Mian aku renwar laleng ngak. Kulo kan lele faham maseta laleng ngak la ilaha illallah. Iya na tu padu ngasih mula ngena anak-anak lolo. Boleh ko to matuan na. Iya na tu na laleng insyaallah. Na ita to matuan na malampe sunga ni tatoi la po ngambo la po ngindo anak na ni ta de cina. Maka tu pape soni pakai ro jaji anakmu malah kaluku napa nak busa ko si depena do cilin anak tu kita ni mapa ko anak na cuekeng misalnya toh jadi seperti itu ibu alhamdulillah itu kemudian ya ro iliseri witepe jadi telu iliseri ngati melebih nabi ta hilmang nyamakinin nawa wat disengeng na niat tepe ke yewe telu yewe macam ni mas sempajang anak-anak apa itu waktu ni pamer raja Nabi taka satu salah sidi tujuannya yang nanti patarimengang sempajang patarimengang sempajang rimpa ya ron anak joka masigi anak-anak tak maneng tatiwi lo masigi pengurus masigi aja tamah bedar ko anak-anak ya pengurus masigi jamaah aja tamah segak ko anak nasabak ko masegak ki ko anak ni kalau liseki masigi na mate ki apalagi ko mabet darah ki ko nanay boleh mate tak apa maka dan nanay alhamdulillah mate macam ni misalnya perjengah kadampeng jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah itu na tu abarakakan na riasange padi senga irise senga sempaja na sabab waktu ni pamer raja nabi ta ibitan nabi ta engka tahu irapa ulunna makalebus irapa makalebus ni ga yaro to de nang kana sempajang ya tu to de nang kana sempajang ko boleh mate-matena ibatame lalaki buru ya ko boleh mate-matena ibatame lalaki buru ibale supa kita ni ibale supa rengkalingan ibale supa penedina ni tamana pada-padan ni cala gora la botomati awa aga na pau ya rabbi irji'i ila dunia oh puang pale suka kasih furilino puang melo nama sempajang melo nama sekelona pego anu madecengi pale suka kasih fu pale suka kasih fu pale suka kasih fu pale suka maka de mereka de na gagal mulisu na buron tu ya langi kuota 78 giga betongan 78 tahun misalnya contoh jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karo aku de nang kagasenar de nang kana padahal itu sampajange manca jilaletoy nak dampungnya ta salat ta Allah taala innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar ne sampajangan apa bele ku bermape jajah aja tak kada mega dosa de sedangkan ini tomak bicara sendiri madari kita kalupa madari ki madosa jadi siliwat sidabi tawe kota pasale tawe dewa di tapi calla maka datama ko neraka aja sebagai hamba Allah yang baik to sila doanga mi ko madecenge selama de to nafat be Allah taala ya selama de to nafat be Allah taala jadi to sila doang kami ko madecenge apa madarimo tu maka ni ko tapa toba misalnya iro to li chalewe na gili mabuk misalnya maka ni ko mapa ko niro deno wadding to sila doang kami ko madecenge deno waddi challa padatar pato iro biasa ewe masa sa ka mabali bola ya pakasingi paringarata karona ro na rampeng ki ni gasana alena
pacama atau mewakili alina kafaran perona pasal masa pasal tanah aja lalu apa itu ko masa tanah gara-gara si jaka ya ro kotomate ya ro tanah bitu susunna pun Allah tali bakal kalurak ya lota mananna la botan maka pada metan itu tuh di masa saya kan ni amat ni ala ni amat ni memang ibu manang kaya sa se mana ya rota na si jaka te kilalaw natan na ko kiro nang asang-asamit tabi ko to tama yeri olorome roko-roko te horma masih ko tomate na di na nakada tabi de kete perang pelako ketulun na desa pokona iba tama desa tagalagaran ulun naga mana purero itane tanah babau sebelah kanan ko pilina ko tomate na bangsa aku ya lo ka makakela awi agalo makakela bos tanah si jaka ay na de nagan na si jaka wonroy de nagan na si jaka kada bela-bela ko tu start memang aga nipi-nipi ko de nagan na si jaka iba titi ki yawa bos de nagan na de na bade ro to macam mo ko mate malualuang jam malualuang jana mede ba bunga jamaah awe ini kalau mewai kokoro maka de baca masih bapak lurah si bapak babinsa pura kina mediasi maka de aja mutulilo man ke si kurus mangero tanah si jakai pada ikut tu ina mabuhana tatang alena man meti tu nene mau periolo mapakon mawata meta mangesa mapakon awe lamarufu adam penyatamu masa ki komate ko mugore palura iwa ika icala namanya gara-gara terus jakai benda wadim mate palura maka mudupe tu la tojo misalnya mate to pa babin saale la tojo apa buramena yukuru ka mutoli mangguga mo pa jadi asa cinta dunia mana bahasa nero bila datang rasa cinta hati-hati dan waspada jaga peliharalah ibu jalalo sedangkan ni awak apa ke ya kepaka agak ya pawa ya pawa dia masalah nama lampe siap buki mimo maklumi bawa ni je baseng ya pawa sedangkan ya pawa ke bawah gagawe budi nama satana si jakaja si apalagi tu bali boleh aja lalu kasih makan nabi ta'ala ya dahulu jannah taqatiu dena tama suruga to ye papatungnya si sompungan na badana rupa tau jalalo lo kisi salah-salah pada ini ma bali bola tidak mungkin ya pacar melo mewai ko konakan nakola sa poso mese tanah bali bola mo matomeng kalinga ko mangi ko tanah dena joka mita ko tapi ko de mewana poso no enuki jamaah yang kuro komore ki enuki nang katu bahasa dia ki tapi demi bisa makanan persilakan ni katu panitia maga tapi kok ke bahasa dia kenal orang itu masih ibu di cuma ya itu dene wadi andre agak gana to kedi apa ko ya andre manca jilasa kuat kaleta itu agak to kedi ciri-cirina to kedi asal engka agak gana palena kaki we kasih bawa na persilah kaki maka datani tu na de na pakolingi aja lalu mo andre agak to kedi itu apa ya kue kasih maka datani tu mutem putongangi selalu tu matana nama tongangi aja nak kasih ibu makasih lada tu ya andre gagana itu to manena iya apalagi kong kamakun rai i baca purna asana manena tu itu nama cawila iya aja mesti jallo imurni irosi itati isiti iya tapi ya tu makun re makun re mabasa ya tu mabasa amit butina kong kita kapolah tan kita tan tambah masih tan repa ya roti munaro
Maka de nabi ta andre laloy agaga to mabasewe niya kang malafa burak watak kalemo agaga to malaboy. Alhamdulillah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi. Dewa. Taruh ni pale terus si cedek. 5 virogare meneh. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi makasih sampajata tadi. Kau magalo si sampajata, terutama ridi makun reye waktu ni pameraja nabita, ibitan nabita engka makun rey igatu gemet na napi molo we rede. Niga jaro makun rey na hoji mapitang anude na wat diririta. Ku anfusaku wa ahlikum nara, jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Ya ridi makun raya satu ya biasa keluan nina pape sauni pape sofe sauni keluan nita ada apa yang kabudi mapare ngaramah ya apa ko macil laki idi manibawa de na marigaga malabato ginapato ka pade rojam batalo poy korna palle kolo sa lompar modelena pake ni desa na marigaga iya de makanan ni sama to ya saya salompar memang waktu ko to 5 motor na biasa maru pasti tembus-tembus kewe tangga bani tu mandari kalalo engka tu cara maku maka tadan na telo ku aku tujun nahe memang boleh ka macara makoro nangka subolong ka medito subolo sa dikewe de ba bunga angka tu ya memang jadi masa ngame tu 5 bale-bale ka kasi masa ngame ko to mabicara kon romalabie de na wadi ki mabale-bale akora tu tujun na tu kuebe angka ja subolo ko de bisa kada temo de subolo ne ko giro yolo pega kor ka ba yolo de bisa ngi pokona ko lo kasiwe tadan na to lokal lepang iboroto ya rasul ay maka kay sala cede na taloy wanan na ya chapu de na chocho mapakwe aba kam baja mo lang ito tapi maka ni palura ro ona loni jama lalata cede meto mani maka simana ni aspal batongel latukwe we chifolo si bawa ko chifolo hura wita pengerasa ye biasa jama kada bosi-bosi to ni na yaro ko subolongen natanga banika madari kan lalo kita tes upload mana malala po ni na selesai carewe itu kong ka kubelawa cara jadi kon itu sitongan na sejarah na iya alhamdulillah latu maku kue deto manangka kanoko ka asu kasi tapi ekon na lalu biasa iya ang kameto subolo ko engka gade bisa ko ngare kue nalama de cetapa na lana oto ajirus di masa barakana varila dongata emang oto na maku kwewe jadi eropa ni tewe biasa to lima kada be ustaz mega apolo ya lako jadi maku ke mang oto na panno ini kaniro pa mang oto na ro boco ini kaniro boco ini namo sitang oto be polo mulisa kalisa kini lisa kini zaman alhamdulillah karo barakana mana ro dongata. Padahal dero secara tidak langsung to dimakan itu biasa kasih Pak Ustaz kasih tanah bodoh tu pasta iterima ni parla dongata deka diikusi di setapa lolongan ngauto karena kasih pakai macam-macam alhamdulillah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi di makun raya kasih pesoni kelu ni tadi komacil laki desa ni acaki malabatogi manivitogi silakan cuma yaro den toto na wadi tambe ke macaca menyerupai fir'aun laknatullah kikir gigi den wadi kikir isi kecuali kalau keadaan darurat misalnya dia yule na macape pasti gala-gala ni maka dokter harus paye makwe den marigaga paya furu kikiri fura meni kikiri na pawisa dan lele na maka de fale na wadi jadi maka de guruta yang penting mutobakan ni aja mulang fema jadi dena ye pura tu kikiri ye na benedeu kikiri to lima apa kamera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tapi yang kebarakan atau limanya makini nawa iya alhamdulillah namo matiin rokabu macam watoka iya pak bateku memu ina dehanullah jama jadi napi tu daga cicalo jambangi ka aku matiin roka to dinasa ngama seding jama ayah rahmat alhamdulillah
syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Padahal mana tuh modelnya? Supaya kita bisa saling mengenal. Ya toh? Makun raya aja to perasi ngetai rofenya eloi mancung. Aja kasih. Awe, bu. Bu. Malampe sungai itu makun rofenya Iya, dia bunga-bunga. Malampe sungai itu makun rofenya Magero dan aku jako napas. Iya, memang. Iya, cobi boso napa mati. Jamaah yang rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Aja mu tersinggung tuh penyanyi. Memang dia bunga-bunga. Aja kasih mau parasi. Ibu di. Kenapa ada di to mancungnya? Foso tak lah betak. Jamaah. Astagfirullah. Ibu. Jadi tidak boleh merubah ciptaannya Allah, kecuali kalau misalnya dalam keadaan darurat ya. Di mereka agasan maka dia perlu ni je magasan apa saya diteppa mani misalnya kasih kue wehe magasan perlu ni namanya rolese to ni perlu je yuraga itu ada pengecualian seperti itu. Ibu di terjaga-jaga leta ke galo na mana bati tama pakai nama pakai apa ko mitu bu joka boting ya, jangan berlebih-lebihan. Ibu di bu berdata kuat dingin si rupa na aja namanya rupa na ya anan kasih lakaimu ya olong kawat di mendesan atau mereka kengale de olong kamu pada punga menreka ngi umur si bawa lakaimu we mulolonga lino akhirat memang dewa bunga-bunga bu aja namu tu lapo warampar kong kana lamari tatalu ko bola yena tu aja nah Muhammad alapo ni lamari kabe pakasi pare ngarata pusi tu lakaimu kada deje na deje kan ni taje mata akan na deje na kamana ni tetuli masuk sere lo umroh ni dikasih namo haji plus sedeton rulen rabi misalna contoh anu nangi lakai tabu mawatan itu kasih syukur ko nang kamalakaimu ya iya syukur ki memang syukur ki ya alhamdulillah idi agar burane tapi bimbingi beneta syukur ki ang kabeneta ang kawijata apa angka matoto mata rumpu ni farilla dongan na macan neni macarama naletu maku ko devi gaga benena iya dewa bunga iya tapi dewi sangkara ni gero jamayan rahmat ani farilla dongan tamana ngatela doangang imam magi-magi naruntut toy beto yemi itu nama jana rekode na berusaha tapi kok berusaha misalnya farilla dongan tama adi ibu di ya to siro ujian narolena maka da sabar amoga ko toli ele ikutnya karena menikah itu bukan karena desakan jangan ya bukan karena desakan amana ka bakada gaji apa ko mapake pade remaja ada yang kelingar tali makada aga gaji nasa buser aya sebuser bujangan senior mana ki dia aga lumile ele buser maco ko to toli meleki makada buser. Apa karena kau tidak pernah merasakan yang namanya sakitnya ditinggalkan oleh sang kekasih? Aku jadi malu. Ebo, tosela doang kami kumade cengedi. Sedangkan aco kita mimate madari masenyawa ki. Napi ti arong kelakai na ajalalo mo daw sa kelakai mo jalalo aba yaro tu waktu ni fameraja nabita ang kamakun gonci lilana nahoji balle lakai na kumay maga noko lakai na mega tu makun rewa waktu na tu lakai na desa gaga na chow ye tu fakato bala pereng memang napatari-tari lakai na napatari-tari to ngaje sisa na mate lakai na napet tari alena gora nasa retongan na lakay ko ni batongan itatumput tongan ibadi ko denge dengan kamu sola-solanya tiku denge baca to kadenge lah de pernah kan nasula mate na lakay na iko mintu makan na lakay ni tanaya itani Ita ko chule
Mabale ini burane to limutapu ka mata-mata na iko to bale katek-katekan. Jamaah. Astagfirullah. Ibu. Awe, Mana engkau? Ita nih nama guru nak matu tu bapak. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi hargai dan sayangi dan hormati sebelum kehilangan. Ya, terutama ibu-ibu. Dari masnya aku kasih meter burak ku kantor pos ulolongan. Nenek-nenek na lato-lato. Lalu kah amat terima. Maka ini robe nenek-nenek nanongko kasih lato-lato. Akan makin nacan, aja muncul dalam mace, muncul dalam mace, makan bapakku, ikut bawa ya buran repo, tunduk kamar rumah apa ke kabe, pengalatan bola di uruntu bene mapakku, memang, awak mapakku bene kubu, telung asomu sojo, memang itu kan revisiku kasih, aroni nyawa dodo jantung becu, tolinoko mapakku nama cekik mate toki, memang, Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Aja mau pada tabatturan kepada mega dosata. Aja tabaturan nu komega dosata elo toba muki elo dampa muki kupung Allah taala insyaallah engkau tu adam pengemarajana pung Allah taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.